Yesu ashimwe. Praise Jesus. Mukuru w'intwari. Today is a day of hero. Ndatekereza ko twese twawizihije twishimye. I hope that everyone celebrated this day and is umuntu happy. asubije amaso inyuma, ndibaza n'amateka y'igihugu cyacu, ndumva ko dukwiye gushima Imana cyane. So when we look back at the history of our country, we can't help but to thank God so much. Sibyo ngiye kuvugaho. I will not talk much about this, Ngiye kuvuga kubw'ijambo ry'Imana. but I will talk about the word of God. Kenshi sinkunda guhagarara imbere cyane, nkunda kubivuga. Many times I don't like to stand before people, Yewe sinkunda no kwigaragaza. and I don't show up myself. Ariko kubw'urukundo rw'Imana kenshi cyane nsanga nahazo cyangwa nakuruwe. But by the love of God, I find myself pushed to do. Mpagaze hano nshima Imana ku bw'igikorwa cyabaye ku cyumweru gishize. I thank God for the action happened last week. Ndetse cya kabiri no kuboneka mu nama y'abagabo. So in addition, I'm thankful to be available in the meeting of married brothers. Reka ntatindije dusome ijambo riri muri Zaburi 51 umurongo wa 19. Let's read in Psalms chapter 51, verse 9. 19. umurongo wa 19. 19, verse 59. Zaburi 51 umurongo wa 19. Psalms 51, verse 19. Haravuga ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Haleluya. Amen. Impamvu mpagaze aha numva ko nashima Imana ho nuko ibi byabaye ku cyumweru ni igitekerezo cy'umwe muri bene data. So I'm thankful to God that the last Sunday, the action we had, it was from one brother. Rero yabiganirije bene data. He shared the idea to other brethren. Kuko si kenshi abantu iyo bumvisha ibitekerezo babyakira uko biri. And it is not usual that people, when they receive the idea, they follow it. Ariko icyo mpamya ko byari biturutse ku Mana nuko bene data bandi babyakiriye n'umunezero. That's why I confirmed that it was from God, because other brethren received this idea happily. Nukuri abari bahari mwarabonye ko ari twebwe ari n'abashumba bacu bose twese hamwe nk'itorero ko twishimye. And you who were present there, you can remember that either we brethren and our pastors were very happy. Ndetse muri benshi muri twe twumva ko byaba umuhigo, ndetse tukahora tubikora bikaba ingaruka mwaka. And many of us took it as a pleasure that we can do that yearly. Ndashima ko umutima umenetse. I thank God that he reminded me that what he loves is the broken heart. Iyi Zaburi ni Zaburi ya Dawidi. This Psalms was written by David. Murabizi ko Dawidi ari we Imana yavuze ngo yabonye uhwanye n'uko umutima wayo wifuza. And you know that God testified of David that he pleases his heart. Ako turebesheje amaso yacu, Dawidi niwe muntu yakoze ngira ngo icyo twakwita amabara. But as we judge according to our eyes, we can say that David did bad things. Ariko yari afite umutima udashobora guhamana ibyo ufite kuko wari umutima umenetse. But he had a precious heart which can't just
stay still, but because it was a broken heart. iyo ufite umutima umenetse ushenjaguwe ni ukuvuga ngo ikintu cyose murabizi bene data ufite ikintu kimenetse ntabwo wagishyira no mu kabati urakijugunya kuko nacyo cyaba kikimaze. And you know that if you have a broken you can't be thrown. Natahuye mu gihe mbona katacyo nakora kariho Imana ibasha kunkoresha. So I realized that whenever I'm unable to do anything, it is the due time where God can use me. Nasanze muri nge nta kintu na kimwe nshobora kwikorera ubwanjye kiretse icyo ikivuye hanze nicyo kimpa amahoro. I realized that by myself I can't do anything, but I'm peaceful whenever I receive something out of me. Ndashima Imana rero ko yabikoze ibigenza neza, twese turishima buri muntu wese, kandi kuko bene data bari bafite umutima, igikorwa twaragifatanije kuva kigitangira kugeza kirangiye. So I thank God that our pledge was fulfilled from the beginning up to the end. Uno munsi wari umunsi w'ikonje ariko nagira ubuntu naho bwo kuboneka hano. So today was a holiday, but I'm blessed to be here. Twagira ubuntu no guhura n'umushumba. And we were blessed to meet our senior pastor. Byari by'agaciro cyane, umwanya twamaranye sinibuka iminota ntabwo yari myinshi cyane, ariko ibyo twahakuye byari bikomeye bifasha ubugingo muri twebwe. So it was a wonderful time. We didn't spend much time together, but we received the precious message from him. Sinzi ko ari ibanga ku bagabo, ariko ndatekereza mu ijambo ry'Imana ko atabanga rihari. So I do not think it's actually a secret. Ndashima Imana ko yatwibukije ishusho yacu nk'abagabo duteye mu kamere zacu. I'm thankful that he reminded us the true image of us as the men. Nigishijwe rero ko guca bugufi. I learned that it's important to be humble. Nubwo naba mfite ukuri kwanjye sinkwiye kuguhagararaho, ahubwo guca bugufi bintera numvikana na mugenzi wanjye. So even if I have the truth, I need to be humble because it helps to have the cohesion with my partner. Kugundira ukuri kwanjye ntacyo bimaze. And holding my truth is useless. Ahubwo usanga byanshize kure n'umuvandimwe, si ukuvuga umugore wanjye gusa, ndetse n'abo twaba dukorana cyangwa n'abandi bantu twaba duhura. But it put me far from not only my wife, even my co-worker. Ndashima Imana ko naryo ni ibanga. I thank God that this is the secret which is revealed. Kuko ugiye kureba muri ubu buzima tubamwo, because when you check the life we live, tudafite umuyobozi, when we live without a leader, byatugora cyane. We can live a difficult life. Ni umunezero kuba muri bene so. It is a joy to live with the brethren. Igitekerezo ugasanga mwacyumvise kimwe, mbese byose Imana iranga ibihaye. Sharing ideas and you take it samely, this God blesses. Reka ndeke kubarambira. I will not take much time. Murakoze, Imana ibahe umugisha. I thank you, may God bless you.